Yanikelela abantwana benkosi enkulu yakithi phambili. Inkosi yasabathala semini siphathela umfundisi Choncho wasemakaweni inkosi Moses. Nesenkumbuzo yokusila inkumbuzo kaNkulunkulu. Amen. Inkonzo yobasila phandle iphethwe uNkulunkulu wakithi ePhakameni. Amen. Ngingakabeki kamazwi mhlawumbe ngasikhuluma ngawo. Ngicela umoya engcwele ngesihlabelelo sekhulumile 190 amavesi ambala ngoba izwi ubiziseko. Ngiyocela abaphethe incwadi bangibhekele izincwadi engizibazifunda. Incwadi ezofuna kuqala isemakhosini okuqala la kuyisahlohona se-13 baqale endimeni yama-27 bagcine endimeni yama-30. Amakhosi okuqala isahluko 13 verse 27 kuze kube bazobetheka ngesikhathi. Futhi incwadi ilapha kuleza kithi ePhakameni la kwisahluko sokhona sa-201 yona ke boqala endimeni yesihlanu afundela amavesi kufika endimeni yesihlanu kusigcineni bazobeyibheka ngesikhathi ihlabelela. Ngicela umuntu okwazi ukufunda kaSizulu ikakhulu abantu abashona namhlanje bakwazi ukufunda kaSizulu abajwayele isingisi kahle bazoyibheka khona bezofunda kahle bese sihlalela sonke ukuthi lezi zincwadi zithini. Thina siyamthanda lo
wakhuluma emadodeni akhe wathi wakhuluma emadodaneni akhe wathi ophelani imbongolo bayibophela waya wafumana isidumbu sakhe silahliwe endleleni imbongolo nebhubesi lime eduze nesidumbu ibhubesi labe asilidlanga isidumbu labe lingahlephula
wasibusisa wasibeka phezu kwembongolo wasibuyisa umprofeti omdala wasemzini ukulila nokumbela wasibeka isidumbu sakhe ethuneni lakhe bamkhalela bathi maye mfowethu wathi sembele wakhuluma emadodaneni akhe wathi lapho semfile nami maningilahle kuleli thuna lapho umuntu wathita lahle khona amathambo ame ndawonye amathambo akhe. Amen. Otolele esihlabelile 201 kale phansi Molayo angeli noma munye ogama lakhe lingalotshiwe encwadini yokuphila yofika emini enkulu esabelayo osani siloba amagama ethu encwadini yokuphila osani masinyane ilanga lingashoni nisafunyela amagama ena lonke encwadini yokuphila. Amen. Ngiyabonga ukufunda kakhulu ukufunda bantwana bakaNkulunkulu lezi ncwadi ngizifunda ngoba ngibona isikhathi sesihambile kakhulu ngizokhuluma kakhulu ziyiseluleko esidingwa lapha kulo mzi wakithi ekuphakameni unyazi lwezulu. Amen. Incwadi nje le esifuna ngayo ikhuluma ukuthi emzini lo esiwusebenzela ukuba siyongena kuwona uma sihambele lapha emhlabeni umuntu ngeke angene igama lakhe lingalotshiwe encwadini yokuphila. Le ncwadi yalothwa mhlawumbe singakazalwa thina ilothwa usheme akakhuluma ukuthi mhlawumbe umuntu onezono eziningi ngeke angene kodwa igama nje lakuma lingalotshiwe encwadini angeke asangene embusweni kaNkulunkulu. Amen. Ngakho-ke sibukele lapha njengoba siphisa ukuba amagama ethu sonke alontshwe encwadini yenkosi yamanasa unyazi lwezulu ukuze uma kufika imini enkulu ethi iyofika imini enkulu esabekayo uzani kulotshwa amagama ethu encwadini yokuphila sitholakale sonke silotshiwe encwadini yokuphila ngaphandle ukuthi mhlawumbe asinazo izona noma sinazo kodwa amagama ethu alontshwe encwadini yokuphila. Lapha-ke sikhona nje lapha-ke kulotshwa khona amagama encwadini kaNkulunkulu ayikwenye indawo engakuthi abantu abaningi kakhulu ngaphezu kwalaba lapha lapho kuphuma khona abasezulwini bezoloba amagama ezincwadini zokuphila ilapha lakithi ephakameni. Amen. Lesibili-ke nayo ikhuluma ngomuntu owayekade engumprofeti endaweni yakwe-Israyeli. Lo mprofeti wayesesikhathi eside iminyaka wayesephuphile engasakwazi ukuqeda izinto ezazonakele lapha endleleni kaNkulunkulu lapha kwa-Israyeli. uNkulunkulu wayesekhipha umuntu kwaJuda uma uyifunda kahle encwadi osemfana osemncane wamnika imbongolo agibele aye kwa-Israyeli ayomchitha ububi basebenziwa khona uNkulunkulu engasakwazi ukukhonza izithombe. Kuthiwa uma uyifunda incwadi wafika lapha inkosi yakhona uJerobhowamu ishisa isibhebho entabeni lapho kukhonza khona isithixo. Kuthiwa-ke nasebasingile kulo isibhebho wasefika lo muntu kaNkulunkulu imbongolo wabeka ibona lakhe lapha nawe wasesondela lapho kwenziwa khona lokhu. Kuthiwa-ke lapho sesibhaswe sezoshiswa lashiswa ngempela wayeselula isandla sakhe waqhamuka umoya ovela ezulwini
waphepule nathi lachitheka lonke nade akubangakunokuthi athi bekuphi inkosi yathi imkhomba ngesandla umunwe umuntu washabana nengalo yayo inkosi yakushatshela kwathi befuna inkosi yakho mbiyekeni ngicela uthathandaza isandla lakho sibiyele endaweni yakho ngempela wathanda sabiyela isandla sakhe senkosini inkosi yayiphuma yomholela futhi yomdekela itafula kodwa ngoba inayiwe esibala ukuthi angazi ukudla endleleni lapho zohamba khona kubantu noma yikuphi angahambe edle ukudla ahamba abheke phambili akhulume ngezwi likaNkulunkulu wana wasanga ahamba bese ngahamba umxosheli wasemqeleni wagibela imolo wahamba amadodana umprofeti ayekhona lapho lengazikwesa ukuthi uma qala umuntu osefufile phakathi kwethu asitshele ukuthi asilandele uNkulunkulu ngaphandle kwenazo bese silandele ngoba sesefufile madoda lawa afika lapha kuyise amtshela baba ukhona umuntu kaThixo vela kwaJuda wena awusiprofeti waJuda ngoba lento ayenzela lapha wena uyakuzela twathisele uphile umntwana bathi ngibelibela uhamba kodwa bamthendlela kumenga wathi ufuna ukumlandela ngimbize ezela kumina ngempela wathatha ngolo umlandela ngendlela ezengayo ufuna esesiphathusana wambuza wathi mfana unguyeni uNkulunkulu vela kwaJuda na wathi mfana yena wathi wabona uNkulunkulu ngidumele ukuthi ngikulandela uye ekhaya lami siyokudla khona ngoba wendlala wathi mfana cha baba mina ngithi emzini yabantu wathi uNkulunkulu uqalela mina leli izwe ngilandela lizwe kaNkulunkulu ngakho hambe ukuzenzela uNkulunkulu uthe ngangulanda lokudla ngeke usebenzise abantu kodwa umphina uzokudla ngomprofeti wasibhele ngosibela ngekhaya afike bathela itafula wathi lapha uzomlungisa uzokhona ulabekwa itafula wadlewu kuthiwa wathi esahlabeka esaphekanye esifuni wayesephula kwami yokusuhlilela nje izifika manje ukuthi kakusanzwa nje emadolweni wethu bantwana bakaNkulunkulu lengathi kumsala ukuthi mawufuna ilandele ikhomisa kuphela izokufanele ilalelwe yokwasibutshela singaka sibaningi kangangani yizwi lonyazi lwezulu amen lo mfana wadikirana waphuma wathatha ingongolo wagibela wasengena ehlathini uma ingena lapha ehlathini waqhambi kwesa ade hamba kuwe sima waJuda wasifele embuke ngaphophweni ngongolo ebuke angenzi lutho phela inyama impela ingongolo emabhesi nomuntu nje inyama emabhesi kodwa ngesikhathi ehamba noNkulunkulu angamezi lutho uma esephuma engasenayo uNkulunkulu lambona ibhesi lasenthule ngoleni lamluma wafa nasehlala nemolo yazi laphikela la yizandipho wasophuma abantu bezotshela ukuthi khona umuntu ofile lapha bese limlumile kodwa dlile ngona nafuta alimdlile wathi ngeke uphuphe yawo lo muntu wakubela uNkulunkulu nalena mizwa kaNkulunkulu ngakho ke uNkulunkulu umnikela ukuthi asho akeshule ibhesi kodwa lingamuzi ngakho ke hamba nithatha isidumbu sakhe kuthiwa basibeka ngoleni bamuyise ekhaya wakwembela wangiphatha ngithi ukuthi abantwana kaNkulunkulu encwadi uma befunde uyilandela kahle ingakunika iseluleko sokuthi uma silapha sizelwa sibizwa amagama etshalothwe encwadi kaNkulunkulu kuphela hayi komunye umuntu eminyakeni ephambili sasengabantwana ngukhona kwela abankulu ngangiminyaka ewu-18 kwathi ma kunyalo lezulu lihlale esikaleni kuseyilanga kwasekuvele omunye wesimame watshela abantu ukuthi lo akaze lutho ngibakhona ngakho landelani mina engimphefumulo wababamkhulu ngempela abaningi namadoda impela ngamakhosi abathatheka bathi impela igama lazidonkolo ngalesoli manje lo uqinisile manje
umpilo wathumela lelo mama wabizwa mhlobo inkokhelo masizwa sengabantwana wakuthiwa inkokhelo kodwa abantu abaningi behamba bekhishwa yilo wesimame wahamba wathenga imvubu ukuthi umuntu lo abamzwayo bekhuluma ngegama lakhe bamshaya bamkhiphe bambeke isono esingekho ngempela-ke bakhona abantu abaningi afike yele zingane zimshaya zibeke isiqa singekho omunye zintweni bosikwena uthengisa utshwala umntamuthengisuyamhlale aphuma ahambe angasabuya khona ngapho umuntu athi ukhole sokuphelile uqedwa yini umoya walo muntu osephuphile othi unolwazi olukhulu udlawa amkhosi aye khona lapho namadoda nabefundisi ababekhona lapha efike lokuhlakanipha okuphela kokukholwa kuye waqhubeka-ke lokho kwazola wakhuluma yona inkosi yamakhosi ilanga ukuthi nimukane lo mama imizalo nokumphandle nimukane phandle twenza ubeyazibuyapela manje basuma abanye babesekela ilanga ngalesikhathi umaqhawule usubaqhawula umnikelo ongumtiki noma usuka uma befika enkosini hlala inkosana senomahlale naye egabaya abanye baye kuye laba bakholwa inkulumo yakho umphakula kankulu baye kuye abanye bayelandela abanye abangenela le khawula naye inkosi omnye asukume awushiye umnika lapho ahamba wahlala phansi ubebona ayikho inkosi nasi la khona manje le nkosi enye engumama iphela kuna kwakunye kwayikala ngokholwa ngomuntu osephuphile ekhoneni ngakho-ke le ngathi ineseluleko sokuthi uma waphenduka wakholwa ukholwa igama likashelo ukholwa yini nophela ungabi khona okunye futhi okuqhamayo eceleni noma kuqhama umuntu yohlambile ezinye izinto ungakholwa yini kulela ndlela manje ngizizwana njenja wakumuntu wabantu wayekholwa babankulu obaba-ke nobamkhulu bemnika inkonzo njalo ngowayiligaba ukukhulu ukuhlabelela nokukhuluma iligaba kodwa ngamlalela mayikhuluma esiwa babamkhulu athi wasefike elangeni aqheka kodwa ngongezuzwakala kahle kwabantu abadala ukuthi manje wakhuleka ngacingisela wenyiwa wafincwazi ukuthi usevule elakhe ibala nangempela kuzeuna mhlawumbe selaphela mangona bakufabona abantu abakhona beni ngakho-ke sibontelela ukuthi amagama ethu alotshwe incwadi kaNkulunkulu futhi lapha kulokhu kukholwa wethu asikholwa kumfundisi asikholwa noma kumbhishobhi noma kufata noma kubani sikholwa uNkulunkulu wasezulwini amen ukhona indaba engangiyibuza komunye ugogo lapha kulizwe lakithi engambona esekholwa kade iminyaka eminingi engakholwa ukholwa izingane zakhe zamantombazane ezimbili enye isekhethe zindala kakhulu zazingodangezwe nazo enye isekhona imkhokheli ngaphongaphuma ngibuza ukuthi manje kwakuungalisibongo sakithi manje wena ngoba isikhathi esiningi lapha ekhambini ngakholwa babezala wakho wayengakholwa umyeni wakho wayengakholwa wakholwa kanjani uthi yona mayi isikhathi esiningi engazikholwa sihambe ephakameni noma ikuphi sithi sikholwa kumfundisi kanti sikholwa uNkulunkulu uthi-ke ngagula mina usho lo mama kuyisichitho because ngaqala ukuba amadodiyana ongezilwane kodwa ungathi ungabantu uthi ngaya ubabezala ngiyobuza ukuthi umamezalwa engasekho ngiyobuza ukuthi lokho engikuphayo kuyini ngoba ngamlinganisela ukuthi umuntu wathi ubabezala isichitho uthi kodwa utalo lokuphuka njalo ngagula nasemzimbeni ukuthi ngiyakhathala kwenamandla ngaphela uthi ubabezala wesifaka lokuyini zonke imiyeni wakho ukuthi aphumele inyanga
ezokwelapha ngokwesitho lesi uthi umyeni wayesebenza lapha eGoli wafika uyisizwe wasembize mfana nangu makulu uyagula lapha manje funa inyanga uthi waphendula kabo umyeni wathi hayi umsibaba musinaka masangana usangene nje abaguli bacaba uthi bacabana phambi kwami bezala wathi ushuthe makuthi akaguli wena uyambonisa ngana ujayi waphimkani wathi anginayo imali yokudlala umuntu uthi waqhubeka-ke lokhu ukugula-ke wathi babezecabangile ngoba nami ngiyayazi mithi ngizozama ukuthi ngifuna imithi ezochitha lesi sito sotikolosha abaphethe ngoba uma ufa wena ushuthi ngaphandle kufemina ngoba lapho ekhaya sengiphila ngawo notwala ophuzwa uphuza ngithola ngawo nekhali ngithola ngawo uma khona ngawo ngilokufemina uthi-ke bafika-ke omunye uchela lapha endlini uthi ngempela ngawenza nje ukubambezelekile uthi kodwa uma ngikwenzele umuntu ukugula kwaya phambili ngenkani uthi manje laba abantu lezi engangiyiphupha sangena ngibhekile manje ngiyibona ngempela wakuthola ukuthi le mithi ayiveli ngempela kulokhu ubaba ufisa bakwenzeke ubamphile phela uthi ngathi mangimtshela ukuthi baba bezala sengizoyeka le mithi yakho ngoba ayingisizi ngalutho kunoma ingisize ukubakela phambili manje angilali impela kuze kusobheki imkhuba wathi kwakulesethi awuwena njengoba ingane yami engizokutshela kwakwenzekani uthi-ke ngivuke emini angibuzi bazela ukuthi namhlanje ulale kakhulu kwenzeka ukuthi hayi baba bezala ngigula kakhulu namhlanje ukuthi ngihambe phela idokolele bese ngilungisa utshwala bakhahlala ukuthi ngilapho utshwala abuya ngibiza ukuthi manje kwenzibona kwenziwe njani ngoba umyeni wakhe aphumuke lapho uthi wasethi nawo uthi weza cha ngizoke ngihambe ngiye ePietermaritzburg khona ibhasi engilaziyo ePietermaritzburg elazi kakhulu ngesichitho sodikololo uthi wagibela ibhasi wahamba ngakusasa wabuya wabe seyiphethe wathi yabona baloza ngibuye nomuntu wangempela uthi ngakho la ukuthi wena nomhlanje ngithemba ukuthi bazohamba uthi ngayithatha le mthi kayisebenzele ubeshilo bezala uthi kwabe ngathi phela ke namhlanje angizokufa lahlo lilanga ngilele uwezala uzogula ongimemeza makuthi uthi usaphila na uthi ngathi ndaba ngiyaphila ngokuba ngavuka ngawumenze lokho akudingi kodwa wabona bazela ukuthi hayi engathi le mthi ayisebenzele mthi ebhaqabela ethembe kakhulu ukuthi liyakwazi ukubane lisithe izinto ezinjengodokololo okukhombisayo ukuthi lapha thina asikho emqolweni sisezulwini futhi-ke lapho kwenziwa izinto khona ngokungaphezu kwakho konke okwenziwa
abantu abasuke bekufundele kukhona abantu abangoprofessor abafundele izinto ezithile abangasebenze kodwa laba kulokho kwenziwa lapha ephambili ngokuphambili kakhulu uthi-ke ubabezalwa lokho ezama ukuthi akufanele siyohleka sizama abadokodo kuphelela enziwa khona kulelo zwakithi emathuneni ngikhohlwe futhi ukuthi ngichaza ukuthi abanengibone bengibheke impela ukuthi uqongo ulapha emaqhaweni hlangana sibone izimoya impela ngwasemzimoya kodwa ngokufika lapha eGoli ngokusebenza ngo-1957 ngafika lapha ukholwa lokhu ungenjengoba kubona namhlanje ngikhumbula ukuthi ngingene ilanga inkosi iqala ukudla lapha eGoli yayiye ePitoli iyokhuluma ngendaba yokungena kwebandla emthethweni kwikhathesi yomthetho yamabandla asembusweni yasifika lapho laba ababekhona ingcosana yabo wafuna nje ikamelo lokuthiwa classroom sangena sonke namakhosikazi inkosi yami ekhoneni lapha ukupheka ngathi inkosazana yayinye kuphela ngalesi sikhathi ngakho-ke ngichaza ukuthi-ke ufa wami lapha ngaleso sikhathi 1957 ngifikela ngapha eSrandi Jameson Alberton lapho kwangekho lutho nje lapha ngathola ukuthi khona umfundisi obezobhatshwa befundisa bethu lobawa ongubani benomngoma elebandlanyana akade esiyoni ibandla leli-ke ngokubona ngokuzwa imithetho yalapha amaselibhatshakusiwe laseqekwa lonke lapha kumphefumulo wasala kanye nenkosikazi yakhe kuyona yayimdonsele ekuphakameni nayo ithatha udadewabo owayekade khona ngafika-ke lapho-ke kusukela kuyo leyo nyaka yo-57 aqala ukuba abekhona amabandla lapho sengincedisana nalo mfundisi-ke bayangikhumbula abanye omfundisi okwathi bakusuke esiphithiphithi lapha ekuphakameni uyena wavula icala lenyanga yezulu lapha enkulu umtshana ngakho-ke ngenzela ukuthi abantu bangashutha ucoco usendaweni embili usemathuneni abe futhi abe lapha ekuthuthukeni nasemaqhaweni impela ngikhona lapha emaqhaweni ngeke ngasho lapha ukuthi lapha liyangena lapha emaqhaweni iyesonto iyindlwane esazingena kuyosanele singagcwali lokugcwala futhi namhlanje ongeke sisangena muntu manje ngisho laba nje laba abasebenzela ngapho ngeke besangena manje namhlanje leli bandla-ke seliphindwe kazinkulungwane kwezinkulungwane ngakho-ke ngichaza ukuthi-ke abanye bazothi uqoqelo unendawo engathi lo muntu akukhona ongaqondile aqondile impela bayazi ngafikela angafika bekhona lapha noma abanye sebashone njengomphuthu umkapi nje nombakele ngubani nje ebone ngafikela kuwe lapho ngakho ngiqhubeke ngokuthi-ke lo mama-ke lezi ngane zakhe sezithi-ke mama kuzoba inkosi yamaNazaretha lapha ilanga lizokwenza umhlangano wamadokodo ngakho-ke lokhu kufanele uyokubika kuyona inkosi yamaNazaretha uthi ngathi engane nayo abantu abanye nina nazi lokhu akubona ukuba umthandayo uma kuhle kuyisemkhulu ukuthi angelaphe kusho ukuthi semizukulu nje uthi zathi zanginangataka ngoba akhokha mali kuba nje ubike nawe njengabantu abawubebebika izisizi zabo uthi ngase ngihamba-ke sengotsheni babezalo babezalo napho izingane zithi kuzofika ushembe manje angiye kuye ngiyobika wathi wabezalayo maloza mungalaleli abantwana bazi abantwana lokhu lokhu kufo kuphela kufuna umuthi impela umuthi othithile ngisazi mina ngisazozama ziningi inyanga engizaziyo ezazi kahle kakhulu ngotiko lokho ukuthi le ndaba yami nje ngiyithola kwesikhathi ukuthi-ke wafika ngamele nkosi uthi ngathi cha angiwathi babezahamba ngawuzukhokha lutho
kodwa nje ayikho into yinto mhlawumbe umfundisi akazijonge uthi ke ngempela nayo uthi ngathi sikhathi abantu babesebancane kakhulu babekwa yitafula banikela babathole kuhlale phansi inkosikokela befundisi befika kanje abanikele kanjalo uthi ngingafika befola bekhona benikela ngafola ngase fika mina ngathi ngiyakhuluma inkosi yami ekisa amehlo yabheka umuntu ekhuluma umuntu ngasemva ukuthi ngathi lapho tokusibila uthi ngase ngihoqa sengihlala eceleni uthi kwakuthi angihambe ngabe ngasikhala ayengizotho phela ngithathe ngathi kuhlangile uthi ngahlala basebephela labantu inkosi ikhuluma nabo wathi ngikholise ukwezala ngozibani wathi uthi wena sibenza uthi ngalanda uthi wathi uyabona ngesikhathi ongibona ngisuka ngizongilande uthi ngase ngicabanga ukuthi hayi kusho ngixoshwa ngoba uthi kwahlala kwakusekuseni kwaze kwashaya idina ngizalethi ukuphuza ukuthi ngasuka wini waphuza wahlala waqoqana befundisi uthi bathi ngihambe ngabe uyawathi hayi ngihamba kanjani ngokuthi uthi ngempela wathi ngedina usukuma nje ingane yaseKopitapula wathi ngikwenzile wozana uthi wahamba nje indawana encane ngizwisisa abayenda kusikhathi uthi wamanje wasiguqa lapha uthi ngaguqa wamaphambi wase eshuwa ngaphe esedaka phela wamaphambi wami yabo hambe ekhaya ngingabheka ngokushonga doshi inangeke kwenze lo ngayigaya imishaya beninga kuyo kodwa ngeke ikhulu ukuthi hamba otoshonga doshi bazoyana elikufa ke ngasuma kodwa ngangaba hawu manje ngithathe namanzi nje ngalesikhathi amanzi ayengasebenzi wawathola noma inkosi nangamanzi ayengasebenzi wahamba ukuthi ngaqaba ngathi akusithola namanzi nje engizobheka ngiselele ngawendlini uthi ngahamba wababazela wabona ukuthi sinambiza kwathi uhambe kanjani malokazana uthi ngesaba lokumtshela ukuthi ngizothi konje kwenzeka kanjani uthi ngicabanga ngibhekela uphoswayo uthi ngahamba kaphela lapha mangisana nakhe katholta so ngahamba ngithola ukuthi asikhambe ngikokela hayi phambi ngifike kushaya uthena uthi wathi ke ngathi napha uhambe umbizile kwathi angiguqe wathi bangihambe uthi usheba kushilo wathi babezala uyabona bese kuqosha bese kushusha nje phambi kwakhe indaba ukuthi athi umuntu oshile sinasibaqoshana mithi bangaphumi uthi kabe ngathula nami ngahamba ke uthi kwalalwa uthi ushabazo lafika ngempela uthi ngalela ngavuka kakhulu ubabezala wathi uma singimbuzo wathi hawu namhlanje wabanga unjani kahle uthi ngathi ayiqhamuka khona uthi uhlaba bafika uthi wathula waphuma wathikeza wasehlaba isikhaza semsela ukhanjana kuphela lamanzi kanjani ukuthi ephuze wakuthi ehlaba ngifuna umkokela kahle ushamba ukunikela uthi wathulwa ngenikado abasazi uthi usalala ngosuku lwesibili ngakusasa wabuza bafika ngasikhathi salala ngosuku lwesithathu wabuza ukuthi wathi hayi abafika wasikhathi wathi ushemkhulu kanti ngaphansi kwenyanga inyanga ezifundela umuntu wathi kaloshe ukushamba iqisa ngomlomo nje wathi la uyabona sonke lesikhathi besithi ingane zikhola umfundisi kanti zikhola umfundisi kaNkulunkulu amen bantwana kaNkulunkulu ngishuthi njengoba siphuthele lapha nje sonke uma kukhulunywa ngendaba yokuthi ukhuluma omubi noma mhlawumbe usathana mhlawumbe emqondweni singabe sengathi yinto nje engekho ukukhulunywa nje ngoba kushiyazwa abantu ukuthi basobhanga usathana ukhona kanti ubaba omkhulu wathi kakhulu esishwa abanye abantu ayibathole njengabanye befundisa umfundisi wanthole seyingane
kodwa lo mfundisi ngomngena ngokusathana wathi semfake enkantolo bakho bebanga iplazi elalilapha ya amaplazi amaplazi okusebenza okuthiwa kuseNew Hanover ngokwabelungu khona iplazi lapho kwakuthiwa kuseGinyezi bagcina lo mfundisi sebanga umnikelo wawuthelwa ngabantu uthunyelwe phambi yokusebenza khona wona loka izindlu zokuthiwa uJamengweni nobe kuzulu manje lo mfundisi ke ukuthi usekuye uma le nkantolo ubaba khuluma esila ukuthi nje cha umnikelo lona awu iplaza yakhe wangemali yakhe athiwa futhi ngemali yomfundisi lakhe ngemali yamakholwa lisebenza umsebenzi wokholwa amehlaka ecaleni bantu uNkulunkulu isikhathi angifuni ukuthi isikhathi ngathi kukhona abantu engibaguqula kodwa ke ngicela sihlala phansi ngifuni ngathi ngifundele laba bantu nje abasivakashele bazi ukuthi ukugcina kwesabelo kuyini ikimbhalo la kuyisahluko 15 bese ubheka endimeni la ku32 bese ufunda khona-ke ukuthi uqhubeka sizwe ukuthi isala zakhiwo akuyona into eyenziwa kushela ukuthi ngenza isabathi into eyenziwa uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba bafika esithi isabatha lezo ushela ukuthi kwafa umuntu ebulawa uNkulunkulu ngokwesiphulisa abantu sizwa kahle sonke okufanele ukuba mhlawumbe kwesisikhathi noma ngabe akwazinikeli kulokhu kukholwa kwethu kodwa isabatha wazi into uNkulunkulu bantu kaNkulunkulu ngalesikhathi sengaze ngidose ngemtshela ngakho-ke nami ngibuyisele esikhaleni kuNkulunkulu ukuthi agcine umsebenzi wakhe. Amen. Siyabonga amazwi amnandi ophiwe umfundisi wenkosi inkosi Moses. Sizovala inkonzo yesabatha lamanje ngesihlabelelo samakhulu 234 socela umfumo maziko wababhekuzulu asole lehlabelelo inkosi Moses. Kusuka mabangcwele